basi buriya buri leta yose ngigira ibigwi biba byarayiranze cyangwa ibyagiye bivugwamo ikagira imigani ikagira nanone n'amateka yayo ariko rimwe na rimwe hari inkuru iba yijimye cyane yayindi mbi cyane iyi nkuru idakunzwe kuvugwa cyane nk'uko yongoreranwa hirya no hino nk'uko abantu bayongorerana mu yandi magambo iyo nkuru uri kuyumva ariko uburyo ibirenzemo niyo mpamvu muri karitsiye nakubwira ngo ushobora gusanga hari inkuru bakubwira ati kiriya gisaza ubona hariuza ibintu kiba gikora n'iki n'iki cyangwa cyakoze nubwo ukibona kuriya atari inkuru ivugwa cyane nk'uko bavuga ngo muhima wabagamo impyisi ariko hari indi nkuru nyine ikunda kuvugirwa mu bwihisho yeah 50 States of Fright. Iyi ni episode ya 4. Ngenda cyari number 1. Kansas. It's known for tornadoes and lost little girls, but ati numujyi uzwiho kubizamo inkubi z'imiyaga cyane ndetse n'utwana tw'udukobwa tukiri duto. Gusa hari ibindi birenze bihari. Umujyi wacu n'urugero. The most unique roadside attractions. Umujyi wacu ufite ibintu bikurura abantu biri iruhande rw'umuhanda. Bituma abantu benshi badusura. Mother and daughter you're looking. Uwo mujyi wacu bawusura harimo mama n'umwana bari muri iyi modoka bawusuye. Ni umujyi witwa Kansas. Amapampe banje bari ndabasuhuje. We. What? Iki se? Honey, let's make this wa mwana reka urugendo dutumirwa neza. We went on a road trip. Beruka ryari kujya mu nzira nkuko? Dad. Kuva papa yapfa. Yeah, that's right. Yeah, ibyo nibyo. Remember that RV uribuka ya RV twakodesha n'ubwoko bw'imodoka biri n'abantu bajyana? Just cuz he's gone doesn't mean we need to move. Umva kuba papa yarapfuye ntago bisobanuye ko tudafite kwimuka ariko. Wa mwana biragoye. Yakana. Do. Bari mu nzira bagenda. Yibonye ahantu haritse ball of twine. Hey, how about we stretch our legs? Resa mwana twavuye modoka tukaba tunanura amaguru n'iki dutembera bonye umujyi uri hano hafi. Batubwiye ngo uyu mujyi ufite ibintu bikurura abashyitsi biri hafi y'umuhanda. Ku buryo umuntu abari mu muhanda agenda akabona hafi ngo hari ibihabera akaba yaza kureba. Wow, look at that. Yazana birani ibikireba. Uyu nundi mujyi batujyanye mu wa mbere tuvuyemo tubonye ibiwuberamo. Very funny. This is what people did before the internet. Ibi nibyo abantu bakoraga mbere y'uko internet iza. Can I help you? Nabafasha. No, we're fine. We're just to the ball. Tuje kureba iriya ball iri hano. Ni ball of twine. Ni ikintu nyine kidoze nk'imipira ariko kiba gikozwe ubwo n'ibintu by'ibyatsi n'ibishipiri. Muze rwose murebe ishema ryacu n'ibyishimo by'uyu mujyi. What do you think, young lady? Mwana muto uratekereza iki? Yambaye koteri. Umve. We wachano. I'm gonna go. Ngiye mfite kugenda mwana cona avuga amagambo menshi. An affinity for the ball. Abana benshi bashaka kubona uriya mupira rwose ni ikintu kimeze nk'igipira. I'm sure she'll enjoy her. Reka umwana agiye kureba icyo gipira ari buze kukishimira. Umwana akomeza imbere ngagiye kureba icyo gipira. Dore igipira aje kureba. Mwana ni kinini shawo. Urakaza neza muri Francis. Uru rugo rwa Amerika rufite ball of twine nini rutizinda ariyo yingi ubona. Ipima hafi amapondi 20. Igapima feet 14 ni iki gitwine ubona hano. Abenshi babyita ngo ni ballast twine. Abantu basanzwe babona nk'imigozi zirikanyirije. Ariko Mr. Clora webonyemo nk'ibintu bishoboka. Umwana kuri ifoto imanitse hano, umugabo wakoze kino gipira kirana akakidoda, umwana we yasaga nk'aka kana kari hano. Umwana yibonye mu ifoto, kandi mbwa uyu mujyi uyu mugabo yarapfuye nakoze kino kintu kera. Ribano. Hello? Mwana arabari ko harabo ari kumva bavuga. Ni mu wundi mujyi. Umujyi abantu ngo bazi ubabo cya ball of twine kiza cyane. Yumva amajwi y'abana baseka. Yumva amajwi y'abana bavuga baseka hano. Ekuteri ze hari ikibazo kuruye. Dore ekuteri ze umwana akurikira ekuteri ze. Dore ekuteri ze. Dore ekuteri. Dore ekuteri. Hayiye koko. Ekuteri zinjiramo indani. Ibi ntabwo bisekeje. Ekuteri z'umwana zitwawe n'iki? Ngo buri mujyi ugira ibintu biwubamo byibanga abantu badakunze kuvuga ariko bijya byonguranwa bagate. Bavuga nyine bavuga ati we nuzura muzi. Hakura nyine bavuga ati byibura umujyi wa Kigali ikintu nyaburanga kiwubamo haba moroki. Umuntu nyaburanga. No. Mwana rero dore muri cya gipira. Dore kiboko. Nyuma ye. Subiramo indani.
shitani iramufata katurare umwana bamwinjiza muri ball of twine gutyo twabuze umwana tubona ekuteri. So, where are you from? Nese uturuka he? Overland Park. Overland Park. Originally. Ndavuga wavukiye. Overland Park. Niho navukiye Overland Park. You speak really good English. Uvuga icyongereza cyiza. Well, I better get going. Urabizi kirutareka ngende icyongereza mvuga se kirakureba. Ni nk'abantu iyo duhuye. No kuvuga ibyongereza byiza, ibifaransa byiza, iby'Espanyol n'ibiswahili. None se nyine none. Come on. Welcome to Francis. Urakaza neza muri Francis, Kansas. America's largest ball of twine. Urugo rwa Amerika rufite ball of twine nini kurusha izindi umwana. Umwana icyamumize twakibonye. Ngo ni ikintu nyaburanga. And stands at 14 feet tall. Do. Rocker, a doge. Ibyo bari kuvuga ni bya bindi umwana n'ubundi winjiramo no byisubiramo. Iki ni ikintu umugabo yaremenye agihayemo umwana w'impano. Katurori. Uyabonye kuteri. Abura umwana. Amelia, umwana duri kimumize. Ntikiba mu wundi mujyi uri hafi aho. Amelia! Hey! Amelia! Amelia we! Cyabuze umwana wabonye umwana wanjye asohoka marara? Wapuye ni Sheriff Wina. Umwana wanjye ariko yarari hano. Umugore dore ngarabura umwana. Dore ngo ziramwumiraho. Umwana wawe wabona yazerereye. Bimeze bite? Umugore atangira kuzenga. Umwana wanjye yareshaga atya. Amelia, uyu mwana mwamubonyera niki? Amelia. Mama yatangiye guhamagara. Telefone mwana. Nimero nticamo. Amelia. Ikimutwaye ari muri ball of twine. Mama we! Bamusubijemo indani. Hey! Ibimonyibera muri iyi leta yindi batujya